Okay guys, welcome back to my YouTube channel Broken Chin Baru. Okay guys, sekarang kita berada di PG Karting Circuit Johor Bahru, Go-Kart. Broken Chin Guys, untuk pengetahuan korang, tahun 2026 kita punya aktiviti adalah setiap bulan kita akan main go-kart di track PG Karting Circuit Johor Bahru di Pomo Buka. So kita akan main go-kart di sini tiap bulan untuk kita training kita punya aktiviti sport kita lah dekat sini. Okay guys, tanpa melenggang masa lagi, let's go race. Glorious, that's why they call it us. Oh, we got the fire and the passion and we standing tall. Like the towers in our cities, you can see us from the fall. Shining bright like the lights, you can be there store. I can be there for like 30 seconds more. They call me the ambassador. Duta revolusi Nusantara, tercipta peta baru dunia. Past to the present, we fight to circumvent. It's not the I am, but the we are in legend. Lihatlah aku, caraku, gayaku, gerak geriku. Tirulah aku, takkan ku beritahu rakan sebelahmu. Merdeka RFI Melayu kalau kau tak tahu. Feel good. Jauhku menuju jauh semakin jauh. Kanan kiriku tiada di depanku. Lajuku laju dan ku tuju. Tuju garisku kontur dan putihlah jajaku. When we come through, you know we dangerous. Baramahaya, essential, we the revolution. Come together now, up in the sky now, 10 stories high now. We type of walking dangerous. Here's why, hey, okay, I know they use us. Gas they claim to us is lame to us. With this rap is what buffing to us. Who got their right NEAR? I trust it before huffing puff. We blow the house down. Rap rock 7, won't back down. No, we can't stop now. Cause Southeast Asia's on our back now. We do protect the background. It's official stats now. I'm the life you done without Saran, Qatar, do without what job. I'm collecting for what? Still a bottom than that. Keep a little Lord, but let the look, but let the do the baby, look the baby, you won't be the living, but you think you the one who is going to Jauhku menuju jauh semakin jauh. Kanan kiriku tiada di depanku. Lajuku laju dan tujukan ku tuju. Tuju garisku kontur dan putihlah jajaku. Lemui saya selana Pilipinas, Sabawa Tiram, Pinti Kumakas, Sundi Umiwas, musik anak kita lagi mengapa-ngapa di negara tanah, lumapan dan kosa hiram. Yang biasa senang singkatan sama panau. Unik pinili mapan sakti negara. Aku pikiran apa digantung kalian sakti mengalahkan. Okay guys, selesai sudah kita punya race go-kart di PG Karting Circuit Johor. Okay, untuk pengetahuan korang, track go-kart ni terletak di Gate B Johor Circuit, Pasir Gudang, Johor Bahru. Okay guys, untuk pengetahuan korang, ini adalah aktiviti pertama kami untuk tahun ni. Okay, aku memang nak recommend kepada abang-abang bikers yang kat luar sana, kalau korang nak merasai main go-kart, kau boleh datang kat sini ataupun buat aktiviti bulanan korang kat sini. Adalah aktiviti yang sihat. So aku recommend, memang seronok, happy. So ada tempat makan, ada tempat minum, tempat riadah semua ada. Budak-budak ada tamu mainan kat sini untuk kalau korang yang bawa anak, so korang takkan susah lah nak arrange diorang kalau kau bawa family korang. So aku memang recommend go-kart ni yang PG Karting Circuit Johor Bahru ni untuk abang-abang biker kat luar sana. Okay guys, jangan lupa datang sini support. Okay guys, itu saja cerita aku untuk hari ni. Jumpa lagi. Assalamualaikum.